इपाक फिल्म प्रोडक्शन मणिपुरना फिल्म फोरम मणिपुर की मियंग मखादा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुरना स्पॉन्सर तौबिदुना पांगथोकपिरिबा फेस्टिवल असिगी फेस्टिवल पार्टनर ओइना लेबिरिबि थोइदोंनि काय खौनजरिबि अमसुंग असोब दायित्व कया लौदुना फेस्टिवल असिबु थवाई हापिरिबि आरके फॉर्चून डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर आरके नलिनी देवी मेदाबु तरा नोक्सरी इकाई खौनगुचरी मेदाम ममांगी फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 की सैथेंग हाइना मिंथोनबा दुंगबा थीम अदुदा पांगथोकपा फेस्टिवल दुदा मेदाम मदुगी अवार्ड सेरेमनी दुदा मेदाम से सरुक याबिरुब्रा करिगुंबा याबिरुरगदी मद थेंगनरप एक्सपीरियंस खरदो मियामदा शेयर खितंग तौबियु मेदाम अखोगी कोविड-19 की यामना अखोगी वारबा मयाम अखोगी याम लुरबा तंजादुदा अखोई पाक फिल्म प्रोडक्शन सिंदना पांगथोखिबा अखोगी शॉर्ट फिक्शन फिल्म सी कोई आई सामक सरुक याजरुई याम नुंगाइखी नुमित्तु अखोगी मयाम पुनमक यामना अखोगी भावोक सिंह करी सिंह अमा सिंह अखोई हाइतारेको सिंबजी याम लाक्पिरोइद्राइन खलमबनी अदु यामना मपुंग फाना याम नुंगाइना फेस्टिवल अदु पांगथोखी आइसु यामना अखोगी याम इंटरेस्टिंग लेखी फिल्म दुदा ngsaigi khoi covid-19 gi madudigi ngakthoknaba adagi khoi adudagi khoi sha kanjanaba adugi message mayam piba film mayam du yengjelraga khoi thamoidi yamna nungai ba haidi yamna khoi kainoni haina khanki khoi gi film singduna khoi gi praja mayam da covid-19 dagi ngakthoknaba message mayam ama piba masida khoi da yamna nungai ba yamna kaino yam interesting oiba phaholi यामना नुंगाई मेदाम अदुगी यामना कोविड-19 की अवाब सिथेंग मरग अदुदा अखोई चाथोक चसिन की मदुगी खुदोंग साबा लेतदना आईदी हाइरो फेस्टिवल दु सरुक यागिति अदुबु ngasi मेदामना असुमाना याम नुंगाइबा फेस्टिवल अमा ओयेना पाउदम बिरकपसे मसिदा आईदी तसेंगना यावबगा आई सामा हकथेंगना सरुक याबगा मदुगी नुंगाइबा दोई फौजै हाइबा तारे अदु मेदाम हंदकी अनिसुबा इंटरनेशनल फिल्म्स फेस्टिवल हाइटर फिक्शन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 असिददी अखोगी हाइबा फेस्टिवल सिगी थीम से लेट्स मेक मणिपुर ड्रग्स फ्री हाइबन मालिम सिदा ड्रग्स से फ्री ओइन सि हाइबनी असिगुंबा थीम सिदा पांगथोगलिबा फेस्टिवल सिदा मेदामना फेस्टिवल पार्टनर मोइना यामना चोबा दायित्व अमा लौबिदना होनबिरिसे मेदामगी करी करम वखलोन तगिनो हाइबदो अमुत शेयर तौबि मेदाम नुंगाई तसेंगना हायरदी अखोगी मणिपुरदा लेइबा यूथ अदेगिदी अखोई अहल लमनसिंग हौगलकलिबा अंगांगसिंग पुनमक्सि अखोगी ड्रगता लाइचुदना लेइबा निशा अतै अतै अखोगी कैनोदा लाइचुलगा लेइबसे याम थवाई नुंगाइजदे मणिपुरदा लेइरिबा अखोगी नहारोलसिंग हौरिबा हौरकलिबा मियामसिंग सिबु कंजनिंगबगिदमक अइना फिल्म फेस्टिवल असिदा पार्टनर अमा ओइना सरुक याजबनी यामना नुंगाई मेदाम असिगुमलबा हौजिक अरुबा तानफम अमदा लेरबा हाइबा तारे मणिपुर सिदा लमदम असिदा ड्रग्स फ्री उहिनसी हेदना ड्रग की असुगुम लाइसेट असिदगी करिगुम खरदंग कनगेदना थौना उत्पिरक्तना अदुगुम्बा मेदाम थोपिरक्पसे अखोगी माइकैदगी यामना नुंगाइजे हाइजबा तारे अदो मेदाम सि लाक्सरिबा अखोगी केनोसिदगी खितंग नाथैजरगा मेदाम दाइना हंगनिंगबा मखक लेजे मदुदी मेदाम से कोई सुम उजबदा फिल्म की प्रोड्यूसर अमसुनी अदुगा प्लेबैक सिंगर अमसुनी होय ताजे से मेदाम की फिल्म से ममांगदा करी करी फिल्म पुथोकपिरबगे अदुगा करी करम करम बैसै सिंग सकपिरबगे हाइबना सिंगबा अदुगा हौजे हौजिंगना करी फिल्म पाइबिरी हाइबसिंगतु खितंग समलपना हाइबा तारे मेदामना थंबिनबा हाइजरी होय याम नुंगाई आईगी फिल्म से आईगी इचे ख्वाई अहन इचे सारुबम बिनोदिनी मान इबन नोवेल खगी मिनोक्तुगी मरुमदाय मसिगी फिल्म से आइना यामना अंगांगोइदा पामजखिबगी कैनो से खगी माइ नोवेल से आइना याम नुंगाइना पाखिबगी मसे आइना सरमनाउ एम दा खगी अमु कैनो फिल्म स्क्रिप्ट ओइना इथोहलगा आई इचेगी फिल्म दो कैनो तोखी खगी पुथोकचखी फिल्म से
novel da di minok tu gi marum da haire adubu film si minok tu gi marum da ji khoi gi kaino ma khoi gi moi gi film forum kaino gi da khoi gi maming sim le da aron ba wari na khoi gi ama on tho ga asmai na puthok se sada sai gi aisu angang oi dei sei sau se am pam jarak phani na khoi film si da ka hai tare ko film si da aisu balaga suraj ga na ek toraga aisu sei ma sak sakhi sei duna khoi gi aigi thamoi gi mi nungsi bai na khoi gi adumai na tora sak sakhi ya nungai khi adu aduga hojik su ai film ani puthoke na tharang tawjeri film amadi ai khoi gi se han je sine ibiba han bagi novelist S Binodini sine ibiba adusni hingshina loidingain aduga khoi gi akon bagi sina mirabai chanugi punchiwari de yumpham oiraga masi aina masi puthokjarage haina khanjari masi ai mirabai chanugi film sidi after khoigi lagriba general election sigi matungda namba hojaraga soidan puthokjaragani mayamda sinnajaragani haina risthaja basu thamjari am nuai je medam na manipur film gi industries da sangbirak achoba thodang kaya ma lobiram basi ngasi khangjabada aduki matik nuai ba phungduk sari haitare adu matung da su medam gi faja film sing miyam da khudol to birakani haibagi wakhalon du thamjage aduga nupi lakta haibatare yamna medam na sobu thodang ama lobidana nupi gi marakta chobu phida ma khoi pai biramba akhoi gi maikai dagi hanana thagat chaba phungduk sari yaifa mangol pizari adu medam aroi bo oina handaki festival siga mari lenana manipur amadi manipur gi wang bata sojaina na takraba manipuri singda kari wakhal duga kari wakhalon phungdok ning balai bagi haibadu mutang share tobiu mida ya nungshi ahan maktada ai manipur gi wang bata soina takraba lapna unna khidraba amuksu hanna abukta su unadriba am pumna mapu aina khurumjari aduna handak pangthokadoriba short film festival asida su khoi tongan ba ai ya khoi manipur gi idagi hogiba khoi ireja sing pumna makna saruk yabiduna gi film sing thajan biro khoi drug da laichuduna mangkhidrba khoi manipur se amukta di kanminasi haiduna aina mayam punokta paujenjari kaubiraganu second international manipuri short fiction film festival 2022 asida adom gi maman yamlaba lamdam asigi mayai karaba sinjak na ngausit nakraba aikhoi gi miyam asibu miyam gi punsida amkhana hanjilangna bhona bada adom gi film aduna soidana maki asobu thodang lobigani khali miyam punamakna kaubiraganu supna gi atienba minute ahumdagina manga sangba film aduna aikhoi gi lamdamase kannana bhona bada asobu thodang lobigen punamak kuramjari